Pamiarsa banjir ageng saning lintang ring sawatara wewidangan ring Bali Galahi Lintang keuningin ngicen wesanan sane ageng. Baya punika patut ketampenin pini becik inggian saking pemerintah wiadin keramane. Memocol material sangkaning banjir mejanten sampun keuningin ngelintangin wangunan, fasilitas umum miwa kendaraan sane rusak sangkaning keni banjir inucap. Lianan punika infrastruktur skadi jalan, jembatan saha sistem drainase telah rusak sangkaning keni banjir ageng punika. Sektor pariwisata sane keandalang majeng ekonomi Bali, nentan lempas saking wesanan banjir, margi nuju bandara, miwah nuju gena destinasi wisata nampenin Pekobet, sani ngawinang macet tur ngandeknya ni galah penerbangan. Nampenin Pekobet inucap pemerintah ingin eksekutif wiadin legislatif patut ngicen anggaran sayan ageng dan sejeroning meretenin pelemahan. Alih fungsi lahan sane sayan ageng, keterkayang dados pemidap banjiring Bali, Andika Bali TV.